Abendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba ololelo umuntu omemeza ngathi uyakhali yalila uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakambhudu ubomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo lemhlabela impeduli. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu. Awu nina bendla mhlathi kamayekisa. Awu nina bakadala inyebo. Awu phansi madoda Eastern Cape kwaZulu liyaduma liyazongoma le. Abomnaka namamfombadane Eswatini siyabingelela kumakhosi Eve. Sibingelele phansi kwaNdebele, sibingelele kuzona zonke ifunda la kube okufinyelela khona lo mbukiso yalu lo bingelelayo ke uprofessor ngingwakamkhize ngidamka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge leyo yethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma okuyingosi engaphansi kwasitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu no dadewethu ukuba bazoqwashisa kabanzi ngeyidakamizwa siyacela ke mangabe uyaqala ukuba ingxenye incindele subscribe button ucindezele nebell ukuze uyokwazi ukuthi usitholele iziqephu zethu eyilandelayo mangabe ke ufisa ukuxhumana nathi 081 513 5606 inamba ke yama calls leyo ngiyayiphinda 081 513 5606 kuthi ka WhatsApp ithi 071 281 7509 eka WhatsApp 071 281 7509 kunjani lapho bafu hayi kuyaphileka emfethu yazi inkanyiso mina ngikufuna ukhathele kanje kodwa phela soyenza lento izokwenzeka aha ukuthi ngikhathela kusho lutho yona izokwenza hayi ukuthi ukhathela kukhulumeni hayi lutho phela ukukhathela umlomo mlungu hawu yona soyenza yenzeke yiwo nje nibhema ngafuza ukukhathela umlomo hawu kanti lutho phela mingena yona ayikhona ingena idlule emlomeni kwezinye indawo bafasakwazi mfethu hayi ngikhona mlungu wami ngikhona uyibona ukuthi nami bengisadidisekile nje ngendlela zami zokudidiseka nani mangibuye ngihambe ngophantaleko kombilo nani isikhathi esiningi ngisaphanteli la phakathi kahle uphanta ngani mina mlungu wami kahle ngiphanta kwami nje bethu kuyikarabhela amathini namabox nani ngiyona into lengiphanta ngayo mhlawumbe nje ulala wenze malini uma ukuthi ngalelo langa uyibulele hayi mangisuke ngiyithole kahle imali kuyaba wo400 imali engiyitholayo futhi nakona iphelele emehlweni futhi ngokucosha amathini nje ngoba umuntu esuyacosha amakhalibhothi ecosha amathini mlungu phela kuyadependa mlungu wami ngithi manje icrepe yada ayifani asikale endaweni ezifanayo mina la ngiqala khona ngiqale Atlas yabo amakhila khona ke aphezulu okudlula zonke icrepe yadela ngaphakathi wendoda ungitshela ukuthi wena kunomuntu ohlele ekhaya ongasebenzi ongakwazi ukwenza u400 ngosuku mlungu Atlas 20 rand ikilo elilodwa lamathini kilo plastic ongagcwele mhlambe plastic oyikota 20 rand mawusugcwele ke mfika uplastic imali mhlambe ngoba phela mawugcwele ushawo 4 kilo 4 point ba mawugcwele hayibo ikhona imali lapha eqalabheni hayi khona mlungu wami kuyikona ukuthi manje ngeke size siyibone ngobani siyayithola sihambise sithole sihambise kodwa labantu abayitshela mfethu abahlala emakhaya mfethu kodwa bengasebenzi yazi mina sengicabanga ukuthi ngivele ngiqalaphe hawu 400 ngosuku imali eningi ngabi le ayo niningi mlungu kodwa manje indlela ephela ngayo ayithandeki ngathi ukuthwala ayithandeki ngempela phela nina ingqonqa hayi plus engqonqa mlungu wami kuba buhlunguni misiphelile kuba buhlunguni sekumele uphume phela uyozamenyo usabona abanye bayangena bona bazohlala phansi uzofisa ukufana nabo ukade ubhema ngoba mlungu futhi manje leli theko kahle ngoba lingcolile akufanele ngabe lingcole kanje hawu hayi kulungile bafo kambe namhlanje size ngana ukukhumbuza umbukeli kancane ukuthi kumbuyisele emuva ukuthi ubani onesihleli naye ovelaphi bese usithatha ngendaba namhlanje hayi mina ke unkanyiso kaHadebe osuke eMoy River ukukhula kwami ngikhule ngihlala noma ne-stepfather nengane zasekhaya ezincane ngase ngididiseka ke ngokulandela amatekolo ova nani
baqala bangifundisa ukuganga end up sengila eThekwini ngingazi na ukuthi why la eThekwini ngafika kanjani yabo ngobani kwabona bonke abasekho abanye sebekoma-Rensburg abanye sebekwezinye indawo la nje eThekwini ngingedwa kubantu engafika nabo akusekho ngisho yedwa yabo lonto namhlanje-ke isitori ebengithi ngizosilokuza namhlanje istori ngisamncane siboshiwe nabafethu siboshwe e-ISS ePinetown yabo kwelinye ijele liyiplace ngoba manje kudliwa kawu-8 ngosuku lapho yabo ngeke uze uyibone ukuthi uboshiwe lapho kawu-8 ngosuku kufanele use-restaurant phela ya usuke use-restaurant mlungu ngabo kuyafanele ukuthi use-restaurant angisakhumbula ukuthi imuphi unyaka kwakutelekiwe bengafuni ukuzosebenza kwakhona ubaba oyedwa okuyena wayesithanda esithathiso kwey'ngane zakhe kwawuyena kuphela uvolontiya ukuthi yena uzoza azosigada kanti kusho ukuthi iyona ndlela ayisebizwe ngayo leyo yabo ngobani wathi efika nje sahlala naye kamnandi imini yonke ebusuku nje sesenzela ukudla nje kokulala ebusuku wayefika nane-laptop yakhe endlini afika avula i-laptop asifakele ama-movie sibuka ama-movie kamnandi njengenjwayelo kanti abafethu sebeplane enye into engasile yabo lonto prof wathi uthe sahambile esayosenzela ukudla sisele sibuka ama-movie la kwi-laptop yakhe uthe nje ebuye ngena ngaphakathi yabo engena ngaphakathi endlini yethu kwakhona oyedwa osukumayo lo sukumayo ngithi mina mhlawumbe uyokha amanzi noma uyokwenzani uthe emebuya wabuye seqhamuka emva kwakhe lo baba yabo uthe eqhamuka emva kwakhe mbamba ngokhiye bembamba ngokhiye basukuma bonke la abanye abafethu bamugwaza ubaba wabantu professor bamugwaza kwathatha ukhiye wakhe wemoto labantu abathatha ukhiye akekho ngisho yedwa okwazi ukudrive kubona njengoba bethatha ukhiye akho ngisho yedwa okwazi ukudrive kwathatha ukhiye kwathatha i-laptop yakhe kwathathwa nemali ngilindele mina ukuthi njengoba kuthatha ukhiye kayi-ke kuyongenwa emuntwini hayi imonto iyashiwa kanjalo kodwa manje ukhiye kuhanjwa nawo ukhiye ngikutshela ukuthi sa-escape futhi sonke kamnandi yabo lonto kodwa-ke sasibanjwa nga-1 sesilandwa-ke mina-ke nje ngabanjwa la eThekwini mina ngabanjwa la eThekwini ngafika nje sengikhonjiswa isithombe kanje kwathiwa ndoda uyamazi lo muntu athi uma ngithi ngiyabuka manje ngizothini uma uyibona wena-ke esithombeni ungathini uyibona wena angizange ngiphendule ngagcina ukubabaza nje manje ngiyibona mina kwathiwa ungabisabuza-ke asihambeni the nje singakahambi kakhulu babone omunye futhi ubhizi uyakarabha lapha emgqomeni la ngasesipha naye futhi kwabe kukhishwe esinye isithombe kwathiwa ndoda wena uyamazi lo muntu naye futhi washawe into yakhe yena-ke lokuyena yena wayigwaza kakhulu loyo kokuyena bambamba kwesibili basigoqa naye masithi siyaqalaza la ukuthi kwathiwa khulekani bakhona ozakweni phambili banilindile basiqoqa sonke njengokuhamba kwethu sonke njengoku-escape kwethu basiqoqa kwathiwa-ke hhayi siyazi ukuthi njengoba esiphepheni onke kodwa nimbulalanga nonke lo muntu yabo bayiphumela bona eceleni abantu ekuyibona abenza leyo nto saqala-ke nathi sasesishawa ngalezo y'gwebo-ke mina nje ngatransferwe wezibili ngashawa ngo-1 year unyaka owodwa 12 month loyo nakhona-ke ufika lapho iy'gebengu zithi isixubho ne-Colgate unyaka bathi isixubho ne-Colgate into ezophela manje kanti basuke besayisholo nje kuye ngithi ukuthi bayisholo labo ngathi ngifika nje ngithi mina ngizoshaya unyaka kwathiwa hayi wena uzosibala amazinyo wena isixubho ne-Colgate lesi uyahamba manje emnyango ngiyabheka akapheli ngisho inyanga eyodwa labantu nje besho kanje bona phela sebeno-5 years emagazini abo yabo leyo nto 5 years ngathi engakhishwa waqhamuka i-oledi la kwayilona elafika lazongibhelela yabo kwayisimanje sengithola ukukhululekayo nakhona futhi wathi ufuna ungithatha ungabuyele nami ekhaya khona futhi la esidididini eThekwini ngambalekela ngobani ngangingakayimiseli ngokuyeka ubugebengu lo besibenzayo nama-drugs lawo esiwadlayo ngangingakayimiseli ngeke ngiqhamba amanga yabo mina nje into engayinika yona ukuthi mina ukuyeka kwami ukubhema ila ngiyobe sengiyimisele khona ngeke ngithi ngiyeke ukubhema ngoba ngitshelwa omunye umuntu ngithi ngiyenzela ukujabulisa yena naye ngiyomtshela lowo muntu ukuthi angikayimiseli mase ngiyimisele ngizoza kwena ungisize manje akusizi ukuthi udlale ngomunye umuntu libe ekhipha imali zakhe ekhambisa ko-rehab ekhambisa kwini kanti uyazazi ingaphathi lakho ukuthi awukayimiseli ngokuyeka ukubhema ngcono umuntu mcacisele azi ubonakala ngani oseyimisele ngoba
khona okefika ezekhaleze khihliza amagwebu kanti ekugcineni uzothi maseliqalwa uhambo aphinde futhi abuyele emumva kahle kahle umuntu oseyimisele yona prof ngobani khona enye i-rehab ekuthiwa kaStekeni kaStekeni mabefikile abantu bakhona ngemonto uthi ucela ukuthi behambe nawe nawe khona lapha bakuthi ngeke size sikwazi wena zigibelele wena uze lapha khona thina sizokubona ukuthi userious into abakutshela yona ke leyo abakuthathi ngemonto zabo ukuthi bazokhambisa khona ngemonto manje konomunye umlungu othusa yena wathatha abafethu la eThekwini waya nabo le akuphelanga ngisho 3 days sebelwa naye sebeyamkhomba ukuthi akababuyisa abalethe lapha yabo ingakho ke basebethini bethi umuntu oyimisele ngokuthi eze lapha azoyeka ama drugs akangathathwa ngemonto yakhona akayigibelele yena eze lapha umuntu ongathi userious ke lo okwazi ukuyifikela yena yabo lonto wena umuntu ongathi userious ke lo uyawushaya umthetho ngiyawushaya umthetho uyiliphi hayi mina ngilele indoda emhlophe noma indoda indoda emnyama okay mawungasilandisa angithi kwakuseyikhona njalo ukukhula kwedemoni yini yokuqala yini nokuyiboshela uzofika uthatha inombolo phakathi mina into yokuqala ngangiyiboshela khale kuyiyona yakwenza ukuthi ufike uthatha inombolo kwakuyirobbery irobbery kanjani awuke wasilandisa ngayo irobbery sasiyenze ipoint nomunye uphethe wakuthiwa uSandile esazizwana naye yabo shuthi sibamba umuntu asazi ukuthi sibamba umuntu owumseshi wayewumseshi egqoka uprivate yabo nje sithe siqedwe kumbamba sibaleka sehla kwaqhamuka elinye iphoyisa ligqoka uniform lihamba ngenyawo ngicasi laliphuma kokhipha imali ebank yabo lonto lihamba ngenyawo manje lizwa labantu la emva ukuthi bethi vimba manje lo mfethu lo engangihamba naye kwakuthiwa uSandile unenhliziyo empilo yamfana akadlali yabo nje bakuthiwa vimba uyalibona nalo ukuthi selifuna ukuqala umnyakazo ke manje kuze likwazi ukuthi lisivale suke khipha umbese yabo nje la ekhanda la walishanga ngo3 la ekhanda iphoyisa waligwaza la ekhanda ngo3 washala kinqika phansi saqhubeka sadlula sabaleka basibamba sesifikile la sisuke sesitshe sicashe khona ngoba kunenye ishelter yayilapha kuPickering wakuthiwa AutoZone abole ya shelter wawukwazi ngisho ukufika khona ujahwa ebona umphathi wakhona ukuthi uyajahwa akubo wena otshela isecurity iqala ukuthi alikuvulele isecurity ukubaleka ungenwe phezulu mabefika labantu bafika kwa security aliseke igate selikhiwe ayizwa leyo thina ke into eyenzeka kuthina ke sathi sifika nje singena ngaphakathi kanti kuzovele kufika amaphoyisa khona amaphoyisa lawo kuthiwa iG6 ahamba ngama-GT ayamhlophe bona laba abantu bave bafika nomahlafuna wabo bayishaya ngidi bayikhiphele eceleni bangena bona phakathi ngoba maye babona ukuthi mabezoloku becela isecurity umlando ngoba phela nathi sisuke siphuma ngale ngemuva yabo ngoba yabo maye kwafika amaphoyisa kusuke kukhona oyedwa ozayo ezositshela ukuthi abafethu sekukhona amaphoyisa lapha kanje nakanje yabo siyakwazi ukuthi nathi sibe sizama ukuthi sibe siphuma ngemuva labana abafika sebevulela bona bangena ngaphakathi bangena nje la sathi siya relaxa khona yabo abazange futhi belokhu bebuza ukuthi ubani kwangena nje sekuthiwa nangu yabo lonto babesithatha soba uthuba babesihambisa manje ke iyona ke nami leyo into eyathi mangifika ngabona ukuthi la ejele umuntu usazohlala yabo okusho ukuthi ngizodlala abanye abafana manje ngithi ngeke ngize nguthathe umthetho yabo kwakhona futhi omunye futhi wangasekhaya ozongitshela owayeyinto enkulu ke yena ke yabo wangitshela wathi hayi la umuntu uphila kanje nakanje ngeke uzube right yabo kodwa muzothatha into kanje nakanje uzoba right ngifuna ukhandela umuntu isithombo sekhaya ongazi ngeindaba zenombolo ongazi ngeindaba zobugebengu nangaphakathi emajele awusixoxele ngejeni yokuthatha ngohambo lokuthatha inombolo izigigaba ezenzaka okusuke kumele udlule kuzona wena ayona nje ukuthatha yona kona ukuthatha inombolo kuhlukile yabo ngobani muyile nhlobo eright
Yeah. so ukuthi mhlambe vele uphume emndenini oright abantu bakini bakufakela imali bakulethela yonke into ejele mu kanjalo kululo kwakho uma uyilento bekanjalo ngobani nalaba ekuyibona basuke sebekunika basuke bengasakunikela ukuthini basuke sebekunikela ukuthi babheke lezinto lezi yabo lonto bese ukuthi umuntu nje osinawana nje njengami ukwaziwa kahle ukuthi akana visitor yabo walikho ivisit elifika uzombona ejele nani kuba nzima ke lokho yabo ngoba manje mangiwuthatha ngizowuthatha manje yabo kusasa lokho kusayo yabo sekuzomela ngiphume ngiyokwazi ingane zabantu ngaphandle yabo kuthiwani ukuphakama lokho yabo lona ukuphakama kwami ngiyaphakama angishaya amaphoyisa sometimes futhi ushaya amaphoyisa khona abashawa bengabuyi yabo khona nje abahamba bengabuyi lapho kushaya amaphoyisa uzothule nya abanye bashawa bevuka amafitha abanye yabo lona yabo nje uthe sangitshela lo mfethu ukuthi hayi mfethu mina ngizokwenzela ngendlela eright ngobani umfethu wangasekhaya lo yanomdala yabo lona hayi banginikeza kamnandi umthetho banginikeza ngakusasa lokho kusayo sekumele manje ngiphumeke manje ngiyokwazi ingane zabantu kwasho kona manje mina prophet inhliziyo yami yashesha ukuzwela ukuvele nje ngenza into kumuntu engazi kahle ukuthi akangenzanga lutho yabo lonto ngoba phela akangenzanga lutho lo muntu engisuke ngomgwaza yabo angikwazanga ukwenza lokho yabo kunalokho ngagcina ngimtshela mfethu ngcono senze ngenye indlela ngobani ukuthi ngihambe ngokwazi ingane zabantu mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho umuntu engazi kahle ukuthi akaze wangithuka akaze wangenzani ngeke ngize ngikwazi mina ukwenza lokho manje kwathiwa manje ucabanga senze kanjani ngithi mina ngcono wena ubone enye indlela esingenza ngayo yabo wathi noPethu wathi hayi kuleka mfethu ngcono ngafonela uma wami ekhaya kwa uyena ophushayo ophusha imali yabo ukuthi imali ukuthi sikwazi ukuthenga ogwayi sithenga insangu sithenge ininde yonke lento isho kubona lapho yabo kuze manje ngingeke ngikwazi ukuthi ngiphume ngiyokwenza lento engithi mina angikwazi ukuyenza yabo ngoba phela ngeke vele ngisuke ngogwazi abantu ngibagwazelana ngibona kahle ukuthi abanye mabeshawa lapha abashawa bethule nya yabo ngoba phela usungashawa iphoyisa elilodwa usungashawa amaphoyisa u2 yabo inqwaba amaphoyisa asuke kushaya ulele phansi ngaleso sikhathi abanye bayebekushiya bekushiya uthule bekushiya uthule nje kanjalo and the worst part lapha ufile awufile uyafana ngoba manje ngisho ufile abakutreat ngendlela eright wabo ukuthi ngoba la kushonile sekuzomela manje sibe necare nani uhudulwa njengenja abave bekufaka nje kulezi ngubo zakhona bekuhudule bekushiya ngazi iblender abasuke beyokushiya kuyona khona kodwa ngaphakathi la kodwa nje uhudulwa njengenja yabo lonto ushonile unjalo maye le ndawo akuyona indawo eright na umthetho nje lo akuyona into eright ongazi ukuthi mhlambe mufike khona kumele uphoqelekile ukuthi uthatha ngathi into eright ayikho into eright akuyona into eright ukube empilweni yakho akazi uyiqala idakamizwa ngabe wahlangabezana nento kanjalo hayi lutho uthini umuntu osemusha obukelayo lapha osendleleni oqala idakamizwa oqala ogwayo oqala omadlozi oqala uncika amazeni ngifuna ukubala zonke nje lezi zinto abayibona zilight emehlweni nabo kanti isona steps sokuqala esilandela okukhulu ungathini kuleyo ntsha mina ngingakusho kulabo bantu laba benza leyo nto iyona phela leyo into egcina ikulidela ezintweni zokuthi uyibone usuyisigebengu ngoba ama drugs ayadidisana ama drugs i-drugs maselishe egazini lakho vele uyibone wena uyenye into yabo engafani nabanye abantu ubona manje bonke abantu bayakhothama kuwena bayakusaba yabo lonto ngenxa yalama drugs lawa kuwena ngaphakathi idakamizwa lezi izona lezi ezenza ugcina uholeleka ekuthenini uboshwe nani ngoba ngisho ungagangi ngisho usangaboshwa yilona lesidakamizwa odlayo yabo sikubophe mawufika ngaphakathi ufika ubone ngaphakathi ukuthi kuhamba kanjani yabo lonto bese uyaqala nawe uyibona njengesigebengu mawuyibona njengesigebengu uzobe usufuna ukuthatha yona inombolo le yakhona yabo lonto lapho ke mawusuthatha inombolo ila uzobe usuwenza khona into ewesike wrong ngobani ukwazi ingane zabantu uyikwazela into engekho elinye icala futhi lelo yabo lonto ngoba ngisho khona lapho uboshiwe uphinde uedelwe enye case futhi ngaphezulu yabo yokuthi wena usukwazi ingane lapho hamba uhlala ekhulukuthu yabo uyahamba uhlala emakhulukuthu 3 months yabo lo ngoba ngisho kuthiwa leyo nto uyenze usuzwa enkantolo awubusaya enkantolo uyakhansela ushawe ngeremind uphinde uedelwe esinye isigwebo ngaphezulu
yabo yini yilezi inombolo zakhona lezi abantu abayibona ngathi zi-right kanti inombolo ayikho right. Ijele liyamkhanda nomuntu noma liyambulala? Hayi ijele liyambulala umuntu, angeke futhi lize limkhanda umuntu ijele uma kusakwazi ukwenzeka into ekanjeyani ukuthi kugwazane iy'ngane phambi kwamaphoyisa. Hayi ngeke limkhanda umuntu ijele bro, ngeke. Hayi ngeke. Mina ngincamela zona iy'ndawo enjengo-rehab lezi kanjani kodwa nje ijele ilona elimonayo mo umuntu ngobani ukungena kwakhe aphume uvela ayibone seyisigebengu ngenye indlela yabo lapho yini-ke ngathi ikhandekile kuyena ayikho yabo ngobani uphume sephakamiso 6 aphume sephakamiso 8 yonke lento akukho ukukhandeka lapho yabo kanti ukukhandeka umuntu ozombona ephuma esenza into straight ukuthi hayi lo muntu lo le ndawo ade kuyona shuthi imkhandile yabo kodwa nje ijele akuyona indawo engathi ingaphila omunye umuntu le. Uthini kuwe ngokufaka osinawane kanje? Mina ngokwami engingakusho nami ngiyayibala futhi kulokho yabo inkinga yethu thina ukusukumela into kusa-8 into esishayayo njengokuthi manje ngiqala ukugula ngizolinda ukuthi ngize ngitshelwe yiwo wonke umuntu mina mase ngiqala ngibona ukuthi ushuthi laba bangifuni yabo lonto kanti hayi ngoba nakube ngangifuni bayangigqugquzela yabo thina inkinga yethu into eyenza sife kangaka yini asifuni ukusukumela into kusa-8 yabo angazi noma ngivele ngibona ngathi mangike esibhedlela ngizobuya mhlambe sekuthiwa hey ungasebeyiqedile bonke yonke laba kanti lutho yabo lonto into engeke yenzeke leyo yabo lonto thina into ehlula yileyo into eyenza ubone namanje njengoba de ngiphuma lapho kunomfethu ebengihamba naye kanje uyagula unikeziwe unga namhlanje kuseni mahala kwathiwa kabheme ahamba esibhedlela wavuma futhi naye kamnandi yabo kodwa mina ngibonile ukuthi hayi lo uvuma ngobani uyifunela vele iskefu yabo bamnikeza wabhema waphuma ushiye sisahleli thina waphuma wawumuntu ongathi uyesibhedlela mase ngiphuma mina manje awungimdlululele lapho otshanini uyibhekele phezulu ngiyambuza hawu ndoda wena ngoba phela kuthiwa uyesibhedlela nje uthi yena usaphumule kancane uphumule ina ngabe uyesibhedlela yabo ufuna ukuthi afune ukusukuma sekuwesi kungasasukumeki yabo lapho ke thina sinakani thina akekho omunye umuntu ozoyeka uko lapho uArosta wakhe abhiza aqulane nawe inkinga yethu ke thina ileyo yabo kodwa labantu laba bona bangaphandle ave benakana akekho banenkinga phakathi kwabo bekhona abanye akekho banenkinga yabo thina into esishaya ileyo ukunakana sodwa nokuthi izifo lezi asisukumeli kusa-8 yonke into sifuna ukuyibona sekulate yabo lo ukhala ngothi wekwagula wacishe wafa yeah mongasilandisa ngakho kwakuyinto kanjani kwenzakalani isiphi lesi sigaba wazafika kuso ukuthi no angihambe ngesibhedlela mawufika khona wafika twice ucishe wafika sekulate ngokweinsuku wayihlala yeah kahle ngathi ngangishawe inyongo yeah njengoba ngishawe inyongo kanje enye into ebuyingcindezele kakhulu ilo Arosta wakhona yabo Arosta usuqalekele ngempela lento ngathi ungayithola same time manje yona inkinga ngokuthi makukhona into ekuwena emzimbeni engakuphethe kahle mhlawumbe ebhlungu make wabhema lento vele ukuthi nya yabo phele zonke inhlungu lapho bese uyaqala usuyibona ngathi usu right kanti lento kusazohambe idamuke egazini idamu ufana noma sigula ngithi kwaze kwabhlungu la engathi ngingabhema wabona ngoba ngiyazi ukuthi maye ngabhema same time inhlungu izodamuka kanti njengoba idamuka inhlungu isiyona lento ngaphakathi yenza worse and worse mina ke ngangicindezelwe lokho ukuthi ngibele ngizwe inhlungu phinde ngishawe nawo Arosta maye ngabhema ngibe right yabo lonto ngibheme ngibe right libele ziya ngokuyinsuku ekwazi ngelinye ilanga ngavuka ekseni engiyezwa kubhlungu ngenye indlela ngilindele ukuthi ngizobhema nje kube njengenjwayelo nje inhlungu iphele ngabhema kwayifanela yabo kwakhala nalo mfethu lo kuyena engithenga kuyena wathi hayibo yindaba namhlanje kwenzakalana waphinde wanginikeza futhi esinye iskepu wathi phinde ubheme la ngibone ngaphinde ngabhema kwayifanela ilaze wakhona wakhipha khona imali kwathi cela abafethu bengihambise
bengigibelisa itaxi bengisesibhedlela bangihambisa esibhedlela ngithe mangifika esibhedlela bengi-check odokotela basho futhi kwabona ukuthi hayi lento yakho ibisiqala ukuba worse yabo ngobani kuyabonakala ukuthi lento kade yakuqala ubhizi ulibele uyayizibwa yabo yini ile ungayene nibhemayo yabo lonto kwathiwa kaya yikho kodwa inkinga sizozama thina ukukutreat yabo hayi bangitreat bangitshela futhi ukuthi kusamanzi phansi kusakude ukuthi ubuyele eminyango yabo lonto wena nje kuphela ukuthi ubekezele yabo thina manje inkinga yethu abanye bethu bafika manje esibhedlela kusathi uselwa nodokotela usefuna ukuhamba usetshela udokotela ujela ushawo arosta nani yabo nje eDington bagcina bengasasifuni thina yabo eDington umuntu uyafika usinawane kuthiwa asibadingi lapho manje uyafika namhlanje abe right kusasa lokho kusawuselwa nathi usethu ufuna ukuhamba umuntu esalimele sanjani yabo lonto mina ke into eyangididisile ungacishe ngashona professor yabo lonto ngabuya futhi naye ngambonga lo mfethu ngokukhipha imali yakhe yabo futhi naye ngiyathenga nje kuyena impela kodwa ubuya ngitshele kwayena ukuthi lento ngiyayidayisa ukuyidayisa kodwa ayikho right bafethu awumbona umuntu onjalo uzokutshela ukuthi lento engidayisela yona ayikho right iyabulala kodwa nami ngoba ngiyazama ngizokwenza njani yabo ngaphuma-ke futhi esibhedlela ngaphuma sengi-right sengizaceni kodwa prophet Nyongo waphuma after 1 month no 2 weeks isikhathi esanele nje lesodwa sokukhipha u-arosta kuwena bro ungasho nje kanjalo kodwa amadozi ethu awafani abanye kuphela o3 months abanye amadozi ethu awafani futhi awasoze afani ngobani indlela esibhema ngayo akufana kithi manje lento yethu emjovo ithi umjovo unamamili ngamamili njengesigubhu nje lesi namamili ngamamili khona ukutshela kahle ukuthi uthi uyayibonisa ku50 ml akutshele kahle ukuthi angikakazi uyibhema yabo ngoba isafana nento engekho kumina iku50 ml uthi uyayibona ingakanani kodwa athi akakazi uyibhema ufuna iziyofika ku80 90 kuyisimande ejove egazini lakhe yabo mina abantu engike ngibabone bengcono ilabantu abayijovela o30 ml o20 ml uthi ambona ndoda nanguyijovela u20 ml emva lokho ngibona useright useyayithingela nje yabo wena obukayo ovela ubone ngenye indlela wena ngoba manje udinga o80 ml 90 ml egazini lakho ukuze ube right makubheda ngempela ke kuthiwa ukuthi awukwazi ukuthola lo 80 ml wakho loyo kuba inkinga yabo lonto thina sayijwayeza into ebhedayo engasile yabo ngokuthini sifuna ukubhema i-drugs eliningi sikhohlwa ukuthi njengoba siyosinawana kanje asisebenzisa siyaphanda khona la kubuye kube right khona la kubuye kubhede khona makubheda ngizothatha 100 ml imali yokuthi ngithenge iwungu ezongikhiphela 100 ml ngizoyithatha mangithi ngiyafika la ngiphanda khona ngithola 20 rand kuphela ngizokwenza njani abafethu ke balimala kanjalo ke bashona kanjalo futhi abafethu abaningi yini ukuyifaka bona idozi angeke yena akwazi ukuthi ayimanage egcineni yabo kanti into nento yenzayo yenza into ozokwazi ukuyimela wawushaya ngihamba unyawo ohambeni lakho lokuganga mali nje enkolo ekwadibana nayo angizange ohambeni lakho lokuganga malini enkulu ekwahlangana nayo hayi imali enkulu engisengaphatha ngezandla zami mina 15,000 kuphela ngeke ngize ngisho ukuthi imali etheni futhi nayo hayi ukuthi kwakowami ngedwa kwakusamele siwuhlukanise kuyikona ukuthi phela watholwa yimina waphathwa yimina ucoshaphi uzwa nenhlahla bo uthi ngicesha hayi wawuse khalibhothini lezicathulo yabo ikhalibhothi lamateku lalibekiwe phezulu kwasofa lo amuzi lo esasibona yabo mina ngithatha nje ngithi amateku ngobani ikhalibhothi leNike libhala uNike ngaphandle yabo mangithi ngiyaninyakazisa kukhala uhlweza imali eningi yayihlweza o5 rand yabo bese kuba nemali yamaphepha ngeceleni manje ngobani phela vele ngangakagxili kulezi ingqondo engasile lezi ukuthi ngibafihlela abanye bafethu nani hayi angikwenzanga lokho bayabona angikwenzanga lokho nabo ke bathatha abakuthathayo saphuma sahamba kuyenzeka nifihlelana kuyenzeka ngathi ngisho la nje emgaqweni nje ema ungeni bambe sonke inkunzi
lokhu uyena ozokhipha ifoni nemali uyena ozobe sebuza kuqala mase sihamba uba uthatha ifoni bafethu yini useyishaka useyifihlile yabo lonto useyifihlile lapho sekuyafanele usisebenzele into engekho thina yabo ngoba mase siyokhuthuzana uyena obhizo okhuluma kakhulu lokhu yena uyithathile lapho ke sasanaka ngithi manje ngoba nami mase sibona ngathi hayi lo uyena oqhamuke neplan right kanti uqhamuka nje nalento ngoba nefuna yena vele ukunganakeki yabo kanti leyo nto iyaxabanisa leyo nto ngoba ngelinye ilanga khambe kuvela ukuthi nanga umuntu oyisikeleni yabo inhliziyo zethu ayifani siphinde sibulale nesodwa sinjalo yabo lo sibulala nesodwa sinjalo sambe sonke siyoganga sibuye sesixabana sodwa into enjani leyo sesibuya sigwazana sodwa kodwa sihambe sonke la ku right sihleka sithi siyoganga sesiyabuya sesiyabanga sibanga imali mina contract ifikela ithi kugwazwa indoda yayo khona ngale park angasigwazo ubani ayitshela athi hayi ngoba nina niyagoloza ukuza la kwi-MPTV1 ngeke ngize ngibasize because ekugcineni bafike bekhuluma amasimba lana bekhuluma amasimba kodwa mabe nenkinga umuntu oqala abamcabanga yimena prof thina emaskani babeze besilwisa ngisho silwisa amabariya lawo ukushaya ngibonile ko TikTok nisuke nikhuluma nithini lapha nikhuluma ngathi noma niyabo nje baze befuna ukushaya lapha yabo lonto baze bekodwa ke mina ngibatshela into eyodwa ukuthi lento mina ngisuke ngiyenza lapha ngisuke ngingayenzeli wena ngisuke ngingayenzeli bani ngisuke ngizenzela mina ngoba egcineni izosiza mina nanokuthi mfowethu ngoba unengane nje ingane zethu kumele zazi ukuthi kwenzakalani ithi mayiqala isangani ingena kodwa itsheliwe itsheliwe no man ungathini esizweni nje mhlawumbe lokugcina lakho ukhathele namuhla mfowethu prof mlungu wami lama ngithandi kodwa makwenzeka kanje ayiqoni ngempela mlungu angithandi futhi lento injengo petrol empilweni yini iupetrol mlungu ayina nokuthi injengo petrol iupetrol yabo nabo njengoba sebasebenza lento yabo ukuthi njalo ekseni before siphume siyophanda qale kube khona leyo nto encane nje yokuthusa igazi ayifani phela vele isikali ngesifani nale osuke uyithiphela imali yabo kusuke nje ukuthusa igazi yabo ngobani sometimes ukuthi uyayishaya uthi uyaphuma vele iphelele endleleni ungakafiki ngisho la uyakhona yabo lonto sometimes futhi ikubambe khona kancane uzokwazi ukufika uzobe nenkinga mhlawumbe mawusobuye ingobani base bebonile nabo ukuthi lento labantu laba ibona ebanika imorali yokuthi bekwazi ukuthi ukuthi bahlangana ke bonke yabo ngoba phela nabo njengoba bephila kanje khona obaphethe yabo hayi ukuthi into bavele bezenzele ngoba even kukho nomunye osefuna ukuqala kuona dayisi unga uyabadonsa behlala phansi bebamba imeeting abatshela bese beyamtshela ke laba kade baqala ukuthi indoda ke la kwenziwa kanje nakanje wabo lonto wena uzokwenza ngendlela yakho futhi ngeke size siphilisane wabo lonto manje ingane yesikole ebhema lento yini engayizwe esikoleni umuntu osebenza ngopetrol njengemoto mina nje engakusho vele phela mawusayibhema lento wena uyibone uyithathe njengejoke yabo makuthiwani hayi lento ipetrol egazini lakho uthathe nje angazi ukuthi umdlalo wabo lento uyibona kahle mungabhemi yabo mhlawumbe ukade ubhema wayeka ukubhema ila ubona khona kahle ke ukuthi njengoba kwakuthiwa lento iupetrol empilweni yami ingobani kukanje nakanje iyona ethi mina angifuni ukuqamba manga prof kunesikhathi la ngithi ngibheme khona ngizizwe ngiright ngizizwe nje angathi ukuthi ngingahamba nje yabo itheku lonke ngoba ngiyayizwa kumina ngaphakathi yabo bese kuba khona sometimes uyibhemile ngalendlela ojwayele ukuyibhema ngayo kuthi amathambo omzimba vela akukhathale ngenye indlela yabo nje izolo bengibheme ngiright kabi kodwa benginende ngisukume ngithi ngiyaqala ngithi ngiyophanda indlela bengivele ngikhathale ngayo angazi indaba mlungu angazi manje lento iyashiyana yabo ufana nokuthi ufike namhlanje
uthenge akudayisele into e-right yabo into ozoyishaya uyizwe kahle uphinde ubuye uthenge akudayisele into e-right yabo mawusubuya uvela ubuye nemali engako uvela ufuna ukuthenga inqwaba kanti usesishintshile akusesiyona le kade ekudayisela yona use-ode kwenye indawo ode into engasile uvela ufike wena ufuna ukuthenga inqwaba kanti awusathengi kade uyithenga usuthenga ibhalakashi yabo yini ibhalakashi ibhalakashi iyona phela impuqumpuqu mlungu kodwa manje umbuzo uthi impiloni le bafowethu yokuthi umuntu akasakwazi ukuphila ngaphandle ukuthi kube nento esegazini kuyena mlungu ungenza kanti lonke ayesimaziyo akuyena mawusoba nje kuba omunye umuntu ayilona esihlale thina sihlala naye hayi lokho iqiniso lelo mlungu yabo ngobani kunalento engithi mangingayenzanga yabo ngizizwe nami ngiwomunye mangabhemile nami ngizizwa phela ngiwomunye umuntu yabo mangibhemile futhi ngizizwe futhi ngiwomunye umuntu ongenandaba nje nabanye abantu nani yabo lonto kanti manje yini sengibhayiziswa ilento yabo nokuthi ngiyahamba endleleni ngibone nje ngathi wonke umuntu uyangikhothama noma uyasaba abo umuntu eza ngalava la uwela umgaqo yabo nami ke sengizoyibona manje ngathi ngomunye kanti ilento le ngiblafayo le yabo egijima kumina ngaphakathi mangingabhemile kodwa ngikuboni konke lokho ngibona umuntu ofana nami yabo lonto kodwa manje yona lento le ivele yona ingibukise ngendlela yayo abo ingakho ke nami ngivumelana nabo la bathi lento iupetrol egazini lethu ngoba mayingekho shuthi imoto yopaka egarage yangazi isikhathi esingakanani ngoba upetrol awukho mawayifaka upetrol kodwa iyaduma ihambe yabo lonto hey manje nabo nje laba showcase bake bekhulume ngathi la bayidayisayo showcase ukuthi hayi makwantamethu ke manje lawa siyawalayisha ayaphuma ayolanda imali ayabuya yabo showcase into abake beyikhulume leyo yabo kodwa kuyikona ukuthi phela thina sazi ngoba nikwayile language yabo lesiyayazi ukuyazi kodwa ngesiyazi yonke kunamagama adeep esingawazi abangabe uma bewakhuluma sibone behleka nathi sihleka kanti sekukhulunywa ngathi uqobo yabo thina nje sazi lamagama ajwayelekile la bahlezi behlalisana ngawo bewakhuluma isikhathi esiningi iwona ke siwaziyo kodwa nje ungayikho right ngiyayibhema nje impela kuyibhema kodwa ayikho right mntwana hayi khona kunzima hayi ngwami abonye manje indlela engijuluke ngayo umzimba wonke ukukhombisa ukuthi yabo sengirulwa yiyona lento sengiphila ngayo yabo ukuthi mayingekho egazini sengisizwa nje ngomunye umuntu yabo manje mangathiwa ngiyaphuma la kwena ngiyofaka yona hayi mhlawumbe ungangibona ngisho sengidlula la ukuthi hayi akusesiyena ke manje lo bengihleli naye lapha ngoba manje khona lento engizobe sengifakile bingekho yabo hayi khona mlungu ngasho ukuthi ngishayile ekseni njengoba ade ngitshela nje ukuthi insuku ayifani ukushaye kuyifanele ushaye ube right ngishayile ekseni mlungu kodwa angifuni uqhama kuvele kwayifanela yabo lonto kubele nje kwayifanela nje the ngiphuma nje ngiyeza ukuthi ngathi angenzanga lutho yabo lo ngathi nje angenzanga lutho nhlobo no hayi asikukhulule nduna nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi mawusubuke wezofika la kusho ukuthi isidla amaningi esakeni bafowethu mawufuna ukubona ama episode kanka bhala uthi MPTV1 Kanyiso Hadebe uzowabona wonke ama episode wakhe enye into engithanda ngale episode yanamhlanje ukuthi nibone umonakalo owenziwa iwona iwunga umonakalo owenziwa izidakamizwa empilweni yomuntu how much more ke ingane ifunda isikole izoconcentrate kanjani kuthisha ingabhemile izoconcentrate kanjani kuthisha icabanga ukuyobhema izoconcentrate kanjani ngoba nakhona umuntu mayesebhemile uyathinga umunye yabona uSidumo wafika la wangitshela ukuthi akazi nokuthi uke wafika la ungathi into enjani leyo yini ke futhi uthisha uke khulume nomuntu engazazi nokuthi uke wafika esikoleni so indlela idakamizwa eziyingozi ngayo bafowethu siyacela niqaphele zamane yikho ukuthi vele masikhuluma kanje abantu sebajwayela sebakujwayela ukubuka nje babili bathatha babuka befunde ngempela because idemoni lele likhona futhi lihlasele izingane zethu ngiye ngithi mina yenye impi le
kodwa abantu abangayazi elwabuthule ilwabuthule lempi lebafowethu iyasho indle sihleli kuyo. Babili bathathu ababonayo futhi babili bathathu abayosukuma. Indoda mabili amadoda ayikafika nekhambi lokuqeda ingculaza. Lawo madoda omabili awekho emhlabeni njengamanje. So ngokufa kweimpilo zabantu abathile kukhona abadlayo. So masoqala sithi sifuna ukulwisa abantu abadlayo ngoba sithi sivusa impilo ezifile kungenza kusasa sibe semlandweni wamaqhawe ekafisa ukwenza isizwe sibe sihle. Igama lami nguprofessor Ngwamkhize Ndabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho ke sengincenga uzanyuliswa yiwarost mlungu hey madoda uzuzamuliswa umuntu wathi unabantu abadala